Ner malaka nyam kana dial kontin baro any lingwa seme bia kamalka Nuer online TV channel anda manduni shan kwasnya ka no ruac meni bana ruac ka kwiwut commercial ke Edmund Yakane ramkel mila civil activist no kira malet la civil society malet ka kwiwut no ke queen ene dial bana ruac ka shode jene wut South Sudan bana mandanan ci kana lat ka kwi mal ka re wecca ka South Sudan bana jelen gwasame kana mandan en ci jek kan kono niya mi jiram jidit ka Nuer online TV channel go rejen go jin de lara ma de rejen nyaka nas ko kien ko de roanji ti de kan chamala shubkaji gwasa dan en pai kalarej jo ban lingwa same bana roacha ka kwi wut nyam kana mene wuda me wut nyam ka no wun nyam ka shall show the Edmund Yakane kwany no Edmund Yakane kwany jen wude mene shall Edmund Yakane jen ramkel mi leta long ka kwi South Sudan mi tege mi jeng mi choda lare wich ka South Sudan la mala ride mi shana cha ka makke shana cha ka nak la jawda la ja tobe kala ne tingwa la ka defend ka dobadan en gwe jen go de na de kan ta kamal ka je shit ka dobadan en kirmi yadit naga ne tin konted la Nuer ka je la roy je la jawda la ja tobe do jen te kwi kirmi yadit ba shang naman te lora bang lo activist ngode let ka dia let ka kwi kirma yadit gwazame chala do Edmund Yakane jen cha kwanya la ramen burwai ni kileri elat ka kwi IGAD Intergovernmental Authority and Development bona me bon meled long nika gwade dan e shamal cha tanke je re wich ka South Sudan kam Dr. Riek Machar kene kirma yadit nika ron e dan e chikore to oje ke 2013 male dan e lat ke 2015 tije gaten alo ken kene timola le long ko dongde malde ben kam nat karodian ka jawo mo bana jaw jeng wala ka ta dan ciklet ka jen o mal dan lat kene mal mugwa wala mal muje duno jen ki kuma na mashale IGAD lede long ko de kaling ka de mal darate re winten kontin te kafuka bana jaw linkel Edmund Yakane kwar ki ramimo executive director of the Community Empowerment for Progress Organization Michelle KCEPO. Jen lede long alo query jen already a director and would a men contour the men guard many no jen lede long ko de maldereben organization teten jen shall CEP no ala jen lede ko de natin content tendere wike South Sudan de ka gwa de jone ne dial de jeling de ne dial de ka lot de ne dial de ka kamshunken ajena dan teten shale Edmund Yakane ramila activist nishang michi dorche tok la mala roje jen chaja kwan jimala engo jen ramadan bilari ki roini IGAD lat no chen meji kon ling no IGAD kanitin kon tin let ka kwi Africa ko mi tegri mu ci tok bu mal chupten shala dingo kwainkeje gwadul ka mishala ray wi kanaro bi ka Kenya Edmund Yakane jen ramkel melasa Sudanese tere which ka South Sudan jala dingo IGAD kume melala ne mali kam wini tichega ke kam wini teketer no IGAD ejen kum men gwech ke ibe mal bejenong ray wika South Sudan ke ray wini dialten ko kienten ray wika South Sudan no IGAD te jono wala no de kan mal de kan nong ray wika South Sudan do no ken te ka titwo kake no gwen tongwan ken la kwa kake no la kwa kake gwen tongwan kuma kirma yadit ko chang chagu jeno te mal medeben no bi kirma yadit benede ti be ka kok no bana right in along no channeling ne dung Edmund mene si Edmund Yakane right and go ba queen kware ke queen gweni be jako betetin ka bajalat kamal rewika South Sudan ajana ba jodo top ko bajaling anetin kontela politician ni ke leader tentere rewika South Sudan and go gwao de mal de jalat no ka gwao de queen kware de jalat siala no kan bangten chakame
ba mal ba jalat ke je re wich ka so Sudan ko ka bang di de longo no ram kel mi be ler be kalat ke cha kam rai ko ba ro ja ka kwi IGAD no jo mo gwalung jeni be ruac ke kwar ke kuma so Sudan ka do badande mal der ben ke jesir mangai konen go chamal chaje tol 2018 peace agreement edan chaje yar kuma kirma yadi to gwam bel ke doctor ma chatin ka chi janadan en dong de latin mo en munjen ramkel kane tin chal ke civil society lede ke kwi ne ni dial re wich ka so Sudan do badande naw niam ke je do badande wi daro de lwan ke je so jala la de money no gwada me men banaling no men gwalung no de rande rejeling men bana ngai kenyam ala kuma sa Sudan ne ka kor gwan me bar ngai kon diale en wo bi mal beben chamal che de non kam na karwade gore organization to ko kien chet ke IGAD ko kon ra ga kwide mentame chet ka Africa Union gore international community gore European Union ken wi diality ka wi dong gor ken o de ken participate ke kwi mal ka kopi mal beben no ne ga gwade dan chirmen ci kono latinin eno ne ga gwade dan me china tika ga kre wi ka so Sudan chwa 2015 dan chwa mal chwa lat ke je gwade be dak mu char bo re wich ka juba ke je me baje kulo joj no kuma kirmi yadit no chu jere wich so no mo mi chala da ne ka gwade dan kuma kira no but kene titi la ji ga tika participate ne chu tired an chigala jeno bi Dr. Machar bore which no chu kana rale ka chu na chu ko re which ka kore no ke 2016 ka koruna chu kor choro da tok re which ka juba chirga ngai kon diale chu kor choro da tok no ngam to go mo no mone la ta la ko na gwi ko charam man danan kwala mangne je man kwala moy kariek no ci jaram dan la kwit kedwer but ko ken take a pinkir ma yadit ken organization diality ko ko favor kwar dan yu kom ko jandan la tok bono no kwar mutu yu kom jaram dan la no ke long ane dial ko ken ba bon dan ci genre which ba chole rebel ba bon dan de which men ci do re which ashit ke kir ma yadit kume de chalga jeno ken e ke kume ajan dag ma cha da ke chelu no kan dial shi kum do no kan dial ke kum bat la jeno jin mi jere which no shora arba cholo no jin rebel so no mo ajan tay dan e cha da ke je instead o dong de kamal de ken no ka kor gwa de dan e no shebeken shi kir ma yadit choni jan ka wo ko be net content pin Dr. Machar no baka nak ki baka jure which ajan dan e shi kona gwini wal ngoda ba la mal nyoga lat ke nyok ken ji gat ba nyok me ken nyok bi ken nyok me lat ken nyok chetam right content ka tene lat ken mal ke gen 2025 me ban ngode chi mal che wore thole long ko di te ke yuro la top ke gor ke gen go te ke budget ba ya le ka so ba malam ba je kula lat so me tele budget tele we ya won me dong de mal dare ben ka je kan ne tin dial content rewi ka so Sudan gor ken mal but ji gat let kan pan but telemin long road cherken ke ji Africa Union telemin long road me de la no china me cha pass ke che ogwata nothing me che ogwata so jo me digena ling mala good news gwa same o cha Edmund Yakane cha ja kwan la ramadana be la rebe kalat ki barwach ka tanda de maldar ben kaja dong ba netin kontila international community be cherken bagala ger ko rami mo mala ro ni siang ngai ta dana de maldar ben kaja maybe dong ba la ta gwa ko dong de peace der prevail re we ka so Sudan kan do dana de Dr. Riek Machar no deja lon keje ko de maldar kulben jen jo dana go rabi alin ke jan tame me ani biata kamal ban yo jegal radian bye bye